isezerano ntazigera nibagira. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe urashobora kumubwira ati sezerano wambwiye, sezerano ry'ubuzima, ni sezerano ntazigera nibagira. Imana yaragusezeranye ubuzima, yagusezeranye kuzotera intambwe, hariho ahantu witeguye gushika. Rero icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ucizere kuko ntiyabeshe. Ndashaka uririmbane nanjye. Oh, sezerano ishengero ryonyene, sezerano. Bimubwire, ntundabe, mubwire ati iryo sezerano sinzigera ndagyibagira, nzokwama nizeye icyo wamvuzeko. Hey, sezerano, Yesu we, shalebane, reka tujane twese. Sezerano wambwiye, mandale bayande, sinzigera nibagira mwana. Suramo kandi mubwira ati sezerano wasezeranye nanjye, sezerano, ni sezerano. Nubwo amagambo yanjye ataba, shimwa Mana kuko n'amahoro, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko
tuvuga ngo nta jambo Imana yavuze Ego. rizogenda kagirira. Ego. Ego. Tugira turi mu mudi wa Kirundo uvuga ngo ninde yiteguye gutambira Imana? Yes. Okay. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Munaniangusha. Ariko ntushobora kwatura ivyo bintu ngo bisubiremwo. Umbiriza ni wavyatura bikubera uko. Haleluya. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Aiwe nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Tubivuge nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. 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 Tubivuge nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Nta jambo ryavuze Imana. Ku muryango wawe niba ufise abana ndagomba ubature ku ikintu, niba ufise umugabo wawe ndagomba umwature ku ikintu. Umviriza, hari ubushobozi mu kwatura. Umviriza, uvuga uti umugore wanje aratera imbere, umwana wanje azokwiga neza. Umviriza, nta ngwara iza mu rugo rwacu, ntituzokwigira tubura ibyo kurya, aho abandi bananiriwe niho twebwe. Tangura kwatura, umuntu wese ari hano vuga, vugishwa ku rugo rwawe, vugishwa ku kazi kawe, vugishwa ku ishengero ryawe, vugishwa ntihagire uwunuma, ariko vuga vugishwa ku mugore wawe, vugishwa ku mwana wawe, vugishwa ku mugabo wawe, vugishwa ku kazi kawe. Vugishwa Umbereza. Yes. Umbereza. Ego. Obaga. Naho ashobora kuba hari ubwoba bw'intambwe ntizishobora kunjya ndatera imbere. Naho abarozi bahaguruka ntibashobora ku buzima bwanje ndatera imbere. Naho ku kazi bambwira ko ejo akazi kazohera, simbeshejeho n'akazi, ariko mbeshejeho n'ijambo ryose Imana yavuze ko. Nico gituma umuryango wacu uratera imbere, nico gituma akazi kanje karabandanya, nico gituma bizinesi yanjye iratera imbere. Vugishwa, vuga. Umbereza, birashoboka ukaba uri muri iki kibanza uvuga ati twebwe mugi wacu turongorwa dutevye cyangwa turongora dutevye, kandi benshi ntibigeze barongora ahubwo bagiye mu ijoro. Ariko nabwo muvugishwe ku buzima bwawe no ku muryango n'abasigaye muhira, uvuga ati jewe nzorongorwa kare, n'abari inyuma wanje bazorongorwa kare. Umviriza, hari imiryango usanga
iyo barongoye bapfakara kare ariko mvugisha ku buzima bwanje ati twebwe ntituzapfakara urugo rwanje Ego. niba iwacu tutize urubyaro rwanje ruzokwiga Izina rya Yesu. niba iwacu atuwe wigeze yurira indege urubyaro rwanje ruzokurira indege vugishwa ku buzima bwawe umviriza umugororotsi abeshwaho no kwizera ukwizera ni ugufata ibitariho ukabirema nk'ibiriho Amina. niwabanza kuraba iyo uvuka biraza kunanira kuvuga Cyane. niwabanza kuraba abagukikuje biraza kukunanira kuvuga Rwose. ariko ndagomba wibagire ko iwanyu muri abakene wibagire ko iwanyu ati abantu babafasha bahari ibyo byose ariko utangure kuvugishwa vuga vuga ati ndayanje idosake nsakamo amazi y'ubugingo vugishwa 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 Yes. ikimana yavuze ko cyose nzokibonesha amaso yanjye ntacyo bitwaye imyaka bizotwara ariko nzokibona Ego. amen Amen. reka dukomere amashyi menshi yesu ni muntu nyinshi ndetse ugukira ku muntu wese ari muri iki kibanza rwaye mu izina rya yesu Yes. niba hariho ibintu byari byarazibiwe mu isi y'imwemu kuri uyu mugoroba ndasenze natura byuguruka mu izina rya yesu niba hariho ibyategerezwa gufata imyaka myinshi umviriza uyu mugoroba ndatuye haza sipidi mu izina rya yesu haza sipidi mu izina rya yesu haza sipidi mu izina rya yesu wakire mu izina rya yesu yesu ashyize ku mva ya lazaro yaramaze iminsi ine mu mva ariko yesu aravuga ngo lazaro sohoka Yes. birashoboka hari ingabire yawe yapfuye ariko ndavuze ngo wangabire we sohoka birashoboka Amen. hari ibyo ubona mu rugo iwanyu byapfuye uno munsi utakibibona kandi warigeze kubibona ariko ndavuze ngo nimuze Yes, Lord. Yes, yes, yes. mbiriza ndahamagaye ubwenge mu muryango wanyu Amen. ndahamagaye icyubahiro mu muryango wanyu Amen. ndahamagaye gushyirwa hejuru mu muryango wanyu mbiriza birashoboka ko sokuru wawe yishwe na diyabete birashoboka ko na so wawe ayifise birashoboka ko nawe uri kurabona ibimenyetso ariko uyu mugoroba ndatuye ubuzima ndatuye ubuzima ndatuye ubuzima ndatuye ubuzima mu izina rya yesu niba haciye imyaka myinshi warakoze mariage utabona urubyaro naho igitereko baba baragikuyeyo mbiriza erega imana niyo yari yakiremye niba yari yarakiremye ishobora no kurema ikindi Yes. kuko imana yacu iraca inzira ahatari inzira Ego. niba ari umuremyi wa byose irashobora kurema n'ibyari byarapfuye navuze ngo akira urubyaro mu izina rya yesu Amina. niba hariho uwawe atari hano ariko ukabuze ikibazo ciwe Yes. ndavuze mu izina rya yesu Amen. uyu mwanya nyene umwakire igitangaza ciwe mu izina rya yesu Amina. umviriza hari abantu biyumvira tuko turavuga ibintu bibaza ngo nibicuwe jewe muri worship nk'iyi yari umugabo amaze imyaka 38 Yes. yavutse atabona Yes. natuye amajambo gutya nyene arabona amaso yiwe arahumuka Yes. jewe mpagaze hano navutse ndi kimuga namugurutse ku myaka 7 kubera papa ntwaye ku musozi agasenga Yes. abaganga bavuze ngo bazontegurira ikinga ngenderako ariko umwanya ariko turasenga amagufa ari yesara mu maguru Hallelujah. ndahaguruka Yes. iyo mana yamuguriye amaguru yanje niyo mana ishobora gukiza ubuzima bwawe Hallelujah. niba bizinesi yawe yari yapfuye ndatuye ngo yongere guhaguruka mu izina rya yesu Yesu. ushobora kuba umaze imyaka myinshi
ukora ku kazi abandi bose baronka amapromosiyo ariko we wararindiriye wararose amasezerano ariko nigaza ariko uyu mugoroba ndatuye promosiyo mu kazi kawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka nakubwire ikintu cyose kiri muri wewe ndagomba ukoresha ijwi ryawe uvuga ati Yesu ni muzima. Niba ari indwara iri muri wowe yibwira ati wandwara we Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Umviriza birashoboka ko kuvubaho atana rimwe mu nzu wanyu harabaho stoke igihe cyose musuma ibyo murara mufunguye ariko ndagomba ubwire stoke iwanyu ati wastoke we Yesu ni muzima. Umviriza nabyatuye ariko muri uko gutamba ubyakire mu izina rya Yesu. Niba urwaye uhaguruke kuko ndabizi ko byakoretse. Hari abantu bafise imisonga ngaha gutya ubu nyene ndiko ndasenga mwamaze kwakira agakiza mu izina rya Yesu. Niba amaso yawe atabona tangura kumviriza. Niba ari abana amatwi atari yumva byakoretse kuko Yesu Ni muzima. kuko Yesu turashaka kujanira twese. Yego. Simple.
kuzimu arazuka uyu munsi Yesu ni muzima 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 ishengero ni muzima ukazi kawe ni muzima mu muryango wawe Yesu ni muzima ni mu gikoni ndiko ndacuma turashaka kugira gutya murazi gucunga no mu gikoni Yesu ni ari come on hari abantu bindura umusenyi turi mu musenyi mu ruzi come on hey hey ni muzima ni muzima hey ni muzima ni muzima umiriza ni muzima ni mu modoka yanje Yesu ni muzima ni mu modoka yanje Yesu ni muzima ni mu modoka yanje Yesu ni muzima ni ku moto Yesu ni muzima ni ku moto Yesu ni muzima ni mishure ndiko nandika ni muzima ni mishure ndiko niga ni muzima ni mishure ndiko niga ni muzima ni muzima Umiriza hinga gato umiriza ibi tugomba dukore ndagomba bigira prophetique gutya Yesu ni muzima muri mariage baragira gutya pore pore bashonya wakira mariage yawe muri mariage Yesu ni muzima Mubwiza bw'Imana byose birashoboka indwara zirakira kuko Yesu ni muzima mubwiza bw'Imana ubugumba burakugwa kuko Yesu ni muzima mubwiza bw'Imana byose birashoboka impumyi zirahumuka Yesu ni muzima mubwiza bw'Imana byose birashoboka indwara zirakira ni muzima ubwiza bw'Imana byose birashoboka ni muzima ni muzima ubwiza bw'Imana ubukene burahera kuko Yesu ni muzima ndashaka ishengero gusa ubwiza bw'Imana byose birashoboka indwara zirakira kuko Yesu ni muzima ubwiza bw'Imana ubukene bukugwa kuko Yesu ni muzima ubwiza bw'Imana byose birashoboka abagwaye barakira ni muzima ubwiza bw'Imana byose birashoboka impumyi zirahumuka ni muzima ubwiza bw'Imana byose birashoboka ku rugo rwawe rubaho ni muzima ubwiza bw'Imana byose birashoboka ko mariage yawe ishobora kuba mu mwaka uza kuko Yesu ni muzima ndabona abantu batariko baravyakira bariko gusa barandawe umbiriza byaturatse Yesu ni muzima atura kandi kuko Yesu ni muzima
birasoboka indwara zirakira kuko Yesu ni muzima uko byatuye ko ari muzima bikubera uko nyene mu izina rya Yesu Biriza Nagomba duheze kuri aka kanya Uwaraho yabwiye Abisirayeli ati nimuzunguruke Yeriko ku nshuro y'indwi mwihakamo ako kamo karaza gusenyura inzitiro urabona ukuntu tuko turagira ni muzima aka kamo gatanga inyishu ku buzima bwawe ariko ndashaka aka kanyuma tugakore nk'abantu bakomeye gose mumbarire nkoresha iri jambo tubikore nk'abasazi sibyo mugabo basarira muri Yesu byose birashoboka indwara zirakira ni muzima byose birashoboka ubukene burahunga ni muzima ibyo bw'Imana byose birashoboka Mariya birashoboka ni muzima ni muzima Come on, come on, ni muzima ni muzima Pagia ni muzima Ndashaka tuzamura ibiganza twese tugira uku tugiye gutamba akanyuma sivyo akanyuma tugiye vuga ngo yarakinzira ndakene kumva amashi yanyu yes Fusimana Fusumusingani Mandeso Sangikiche Nukuno Dakomeje Simisuri Nyuma Ko Yesu Yamesheje Natenzonesha Yarachizira Sentira Bagaza sentirwe Bitegena be Yatinzira Trust Singifisu kola yasaniyo Yarasute Nimuzima Hashingizina jiwe Biragaragara yaramuze amajereka birakuza urukundo rwanjereka sigitinya niwa kanje niwa muta bikandega urasizabara niwa mana zimareka yamitinda mana zazereka yamisekura niwa mwami niratira kubugereka mugende kishimo niwa tera kuko mahoro n'urukundo ramyaya mu buryo reka kubugira niwo buzima bwiza kubuzigani byo kubaho reka niwo rukundo kubuzima mahoro n'ingabano yabaye